Sini sangrong salo hana hai thanjani khorang bai gelei sauka 45 Komalpur Assembly ni Block Committee ni loaji mungbai. Sini hana hai thanjani phan bai Komalpur Town gelei sauka mass gathering hayakeba survival existence rally or rally o thangi manjaka TT ADC hapangni Deputy CM Boromgonang Onimis Deborma Logibo Tongo MDC Boromgonang Ononto Deborma no khoboi Komalpur Bukastini joto bubagrani sengkrak adongrok tamni hinke bukha dukhu nangai sirik laija tamo wancha tamo tiprasa tamo muslim buskangni by electiono tipra motha chenmani bagai o buskangni Bidhan Sabha chongmari o tiprasa hindi wancha hindi muslim hindi jotono bubagrana keplai khani bagai khorang pisalai tongo abai khlai nor puila ne paithak jora kerengi nai tongi mukmu tv media na hambai tay bisikita libuti bai ini 45 Komalpur Assembly positiono muk kaisa itihasik kaisa rally nai kabuk sara tibrani orang masai manuje tipra motha sara ulu chini tipra saruno mathang nane lama taikri tamo tiprasa tamo nan tiprasa jotono o 2023 Bidhan Sabha Chongmari wo apply khaine ni joto lokurongno hawo chongjak awan bagai ini 45 Komalpur Assembly Constitution bisingo tabuk kolchorio tabuk chung bthakjak tai kisukan modeno chini great rally nai o rally wo manjak khaine bagai o 45 Komalpur Assembly Constitution joto lokurok phaibajak dini mono ऐतिहासिक gongnai jini asa bisas tiprasano mathang suknani lama ekmatro tipra motha party no jini Sri Sri Maharaja Pradut Kishore Debormani je chaitukmung Taiwan sungmung omono je chung dirgo bochor lanchito bonchito buini dofa bai satok pitok khlaijak aboni yang mukto manani bagaino dini broi jerai sikla jubok jotono tiarengjak tabuk jotoni yagono flag khajak tabuk jotono tiarengjak omono kaisa 45 Komalpur Assembly wo kaisa great rally mo grand successful nai o jaga phaimanjak phainai jini honorable TTIDC ni Deputy CM Boromgonang Onimis sar tabuk baijal bario sokpaijak tai kisukon modeno sokpainai aboni sikang jung oroni rally khayai jung motorsten sogainai jini asa bisas o 45 Komalpuro phainai 2023 chongmari wo tipra mothani je batainai je candidate bono 100% apply nai